Ichimput, lipak-libong, at dabaket ana-arem. At damit barong, emubing pailaen. At damit balay, nga inda nagdagusan. Tinga tirabi, day di baket nagkarayam. Di ko na, day di baket, nga inay ar-areng-en. Sigin abaro, koray no maminsan laeng. Mayatak na nang nutikalakit di gipagbagan. Biyagen ka na na, tasigong damano ka. Peges ko, aglang-langoy, peges ko tagsang-sangit. Ayat kulaeng, asumang ladyay igid. Ngem di jay ngay baket, at akayip-kip mit akayip-kip. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro, magkipaon background na ka. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro, makip. Sapay 12:30 commercial niya kung makapag-break dito. Ayan, anyway, dito yung text line tayo kuyang. Okay, dito yung text line tayo. Bumasok tayo pa. And then, let us see, no, kasano di ka bibiyag na mo. Dito yung apita, awanti sam na kung nadaki. Ayan, I'm sure okay dito tanta na i-set ko tayo set up nan. So, take it dito mga pangablaaw. Dito ipay text line tayo. Apo, nagadong sa agos si Simang Poten. Good afternoon, Kuya. Greet ko man. Anak ko, Ken Sweet. Lover ko, ani Henry Sanapo. Be, mahal na mahal kita. Kuya, greet ko pa iti amin nga family Sanapo. Request ko man di Ilocan si Siwet, Kuya. Tay sahag ko kinilab ko. It's me, Maria Sanapo. Ti Barangay Rogos, Kawayan City. Salamat. Sa pagbasa, kuya ko na. May sapay. Good afternoon mga idols. Pakibati nga po ang mga family Agpawa dito sa San Roque, San Mateo. Pakiplay na din yung kantang Balasang Jay Hilera. Thanks po and more power to your station. God bless. And our official text line, balong pakibasa man o makita mo itang nakapaskil. Tahan ko nga memorize. Awan. Okay, dito nga rin basa nakatidog. Naimbagal daw yung manong June ken gwapo nga John Mark. Wow. Kahit kuman kablawan tinimbangad aldaw kadagiti amin nga taga Torayong Pulay Luna ken ni ay tak unay nga bakat ko nga ni Luz Viminda de la Cruz ken toy kay sunang anak ko nga ni Raindel de la Cruz ken amin nga taga Golden Season din pa nag-celebrate ti Christmas party. Kumanta kayo man ti Espanyol song. Apo, da kita launay man. Ay, di, wag nyo kaming hahamunin. Ta favorite mi apo da kita Espanyol. Anyway, mga hamon talaga siguro nga it's high time apo da kita nga panahon ket malaglagip ko no ni tatay ko. Dahil di nagawan nga tatay ko ta favorite na ti Spanish songs. Ngarod, paramet kini ading ko nga Annabel dito kini man ko nga Jane nga dumdumgag itata. Amok nga malagip yu dahil di nagawan nga tatay ito when it comes to Latin, Spanish song. Ngaro, dito yung favorito nga kanta ni tatay. Hello manang Eliza, yadaw, Kabal of Hilo, Hawaii. Merry Christmas to you both and your family ko na. Likewise manang. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Te kita lang ako na aha. Oray no madik na awatan no danya deke na papanan na data besame mucho kung nagmailata mo kantaan. Okay nga Rod. Okay na ako na diti sound tan. So thank you so much the technician tayo ni Shakti na tinangoros iti ta ating mat Facebook live ti dati diferensya na tatay. Okay naman ang ating audio sa ating radio station. So thank you so much Attorney Deo. Okay, anang Rod. Hello Kuya June and Kuya June and ating John Mark pakikablao man amin dagiti taga Labinab lang ng Ronald family Bulan manong. Merry Christmas to all. Thanks manong, it's me Maribel Bulan. Oh, nanay dahil ta siguro di ko. Kaya naki-contest nga duwa. One. Taga Labinab. Yung paggal tayo dito. Naabutan ko live nyo. Nabayag nga maliyak na kabuya. Kanyayo from Joy Ramos. Ito yung page TFM. Good afternoon, yes. Idol. Pa-shoutout Family de la Cruz from Joseph Fernandez. Pa-shoutout po sa asawa ko sa Saudi Arabia na si Mary Jane Uy. I love you, miss you so much. Pa-request nga po yung song I Love You Thanks from Nolly Samosam Uy. Hi po, nagmayat ka na nagragsak ng tisunata nga Ilocano. Dito kami Poland. God bless po ni kuna ni Aris Balog. Pa-shoutout nga po sa Family Ramos, San Jose, San Jose Delfin Albano. Isabela, mga idol from Raymar Ramos. Ayan, iti bado mi apo kat courtesy of Kapsat Kathy Cabal Salvador last year. Intid na dahil last year nga nagkamaliti size nga intid na it's medium kanyak iso nga kung ngay susuot. Ngem itatibigat na klatak ni apay takasla pumay-payapay da jay intid na kanya nga bado tahang ko nga intid madi na kanya anak ko ako na kanyam latan papa ko na kanya iyo out ko yung TV anak ko madi na kanu nga kurso na dati kulay na although it's MK Michael course I could inyuray ko apo nga kimutungak and this time it's nagbalagi ak apo so umanayan kanya da jay intid sagot ni Kapsat Kathy so Manang Elisa, pakibagang pinagkabsat Kathy ang umanayan DJ inted mo kanya na idi last year nga Michael Kors nga polo shirt nga nag-turn mi kini John Mark. Iso nga di kanya nadaan ang tanaw usar na sa the first time pala. Yung kas na medyo si Kathy kumamat ti bagik nga balong kat. Imbes nga ko Okay, kuna na ni HRM officer may apo ni Kabagis Lani Salcedo na imbang aldaw UFDD at daak ditoy multi-purpose center banbantaya dagitoy daycare workers nga madama nga agdek-decorate para inton bigat year-end General Assembly and Christmas program ti interong Tagaramon kunan of course and please note iti bado tayo no bigat ket retro. Iso nga dahil kadaanan nga kawas ko kat maisuot kon. Si Kangay. Awam mo ti may isuot ko nga daan. Bumulot ka kin Uncle Andring. Walatan. Ati makikita ka nakapanghapon ka balong. Hapaw. Ati dati
Adi tudok na DJ. Bayoneta. Bayonete ko na da. And kung nanamot ni ading Roda Ponceja Corakis, mga idols na imbag aldayo, pa-request man DJ Ilocano to perfect, isagit ko kita amin nga. Kabaryok, Ijay Dulaw, Bambang Nueva Vizcaya. Thank you. And advance Merry Christmas sa inyong mga idols. Oh, so she's requesting for that. Ano pa dito duman? Nabuyam na kita? Madipay. Dito niyo. Hello IFM Kawan. IFM Lovers here from Cebu City. Wow. From Bernie Mondelo. Kung naman Clifford John Telan. Pa-shoutout idol kami yung kasama nyo sa picture nung isang araw pauwi galing Dinadjawan. Wow. Yung mga nakamotor siguro to. Taga Samar. Samariano. Hi mga idol, pabati nga family Mauricio at mga anak ko na sina Erica May, Herbie at asawa ko na si Geraldine na nasa Saudi. Salamat from Richard Mauricio. Wow. Dapat i-text dito yan niya kung natatayan ni Mamukate ka taga Cebu. Ami de la Cruz is watching from Canada, and of course Joven Bartolome and a lot more, and of course Binibining Pilipinas candidate Connie Mangino Soriano is also watching. Good afternoon. Hello karo barakos ko man jay Pasko jay balas ko taaw sagot ko kadagiti anak ko nga Sheila ken Jason nga dita Dubai ken Cheryl nga jay Singapore manggag ko dayta nga kantakat kasladad toy damutan ng Rona Pai ken lakay ko nga ni Fred Bermudez kini Jong Bermudez tin na panagbirthday tatang aldaw may kat 37 nga panagkasangay na. It's me, Norma Bermudez, di Cebu, San Isidro. Merry Christmas kanyayo, mga idol. Yes, sakbay apo nga kansyon naman, di Ilocano iti perfect. Apo kat lugayak mampay, dahil iti dua apo nga kopisinaak. Ito'y ni Binibining Pilipinas laang iti 1925. Miss Ruby Modomo Avila, good afternoon. Ken ati manang ko, apo ati kapintasan nga manang ko. Sharon Marie Salvio Paet, I don't know where she is now. Tatila adama nga lugar, apo ti papapanan na. Bangkok, Vietnam, Thailand, kung kuna na. Ayan mo tamanang. Anyway, good afternoon. And ati request na ni ading Roda. Dan ni ayat kanyak biag ko suruten nak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat jak sapay patyen nga dakan naguruuray kanyak taubing tapay di naginayata di pa'y amot banag na irupir kun panagayat kung ken ka biyag ko agkanak man tapusong ket bagik lang iparipirip mo kada kuwanak met lang biyag ko intan agbalset kasip ngetan takyag kot pag naedam sa kasakat karutan dumdum ngeg kansyon akayatan arig mo't madanagan kem nang ngeg mon narasa asko nga awanen kurang kanyang si kantay babae nga amok akatitib kerang kaduak ti arapap ken mangbuangay ti pamilyak ayat anasara mangilimed ti pagkapuyak mangitandudo mangaywan tupay anak ko naganos ngem pudnun ayan ayat ta awan makaubay kadata amok anatid kertan dua biag kong wakiginta agsinaralay ta dua adda kadatan masagbayan ta biag ko intan agbalset kasip ngetan
Takyagkot pag naedam sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, takawes mo na si rayak, sikat kapintasan kasla alangan at tawanan kurang kaniyang. Pagdigusan tanga sa damdama ayan. Sa kahit ko tagdigos, kalpasan dito nga programa, may apo ka tapagkansyon namin nga men. Biag ko intahan, agbalsit kasip ngitan, takyagkot pag naedam sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, patsyak di marikriknat, si kantay anghel para kaniyak, kunat awanan kurang alangan at tawanan kurang kaniyang. Okay nga ron, kaaro maagsubli kami, kalpasan na po, iti sumagmamano nga palagip.